برای تماشاوان هجاج و شانخانه شلرجی نویسکار که جن ایرو میوانا میه برای زعریفه مناج نیزه ناس بکن و تبلیغون ایاوی پیشنگه هجی بورا پار و بکن بله برای زعریفه دسته که پیروز به بجداربون او پرتوکاوت و پیشنگه هده اینه که جنیزه تکاری به تماشاوان خواب دی ناس کرون تجربه اخوا بورا پار و بکی سپاسیا ودکم گو اف در فتوى ایرو دامن گو اجبو هنیکی سر پرتوکا باقفم ناوی من ذات عریفه بکره اندامه مجلسا گشتی یا پی دمه راستی یعنی که سر وک نویساندن اماش کینگ دا دست بیکر سالین بلکه نودی دا بری نودی دا محاولات من هبو وک هلبس مدنویساند دا عمری کی بچوک دا هلبس دنویساند بشاجي يعني مدديت ايش جني قال لك بويانين قلت سجني علي ايش ابرت بيديشيم ما قلت كازي تشاوا بكمني كي ببم علي كار بجنارا دم مجله دنجي جياندا بالنافي المرأة والعذاب ايش جنو ايش من سر ايش جني دنفيسان راستي بر ايرشي هاتن من جالي بزمان عربي جالي ميرفا بر إيرشتات يعني وقت بويرني واقعي مدني بيساندن جرأت الجماعة بومدقو بركي مسكان بهم هنيكي شهر سر بكم هنيكي بجنيرة بهم آلي كار مدني بيساند هم سورقلدا وهم وقت هلبس هم جي وقت قصة إيش جني مدني بيساند هروها يعني دفي داوية داجي يعني إيش أقول ملعفرين ديتية بلکه دنیا عالم تفدا پیوستیه شرع عفرینه گوت پنج و حش رو جبر خداییه مگوت یعنی گرک ام بنفسینن وک نویسکان وک انسان روشنبیر گرک ام پرتوک بنفسینن راستی یعنی او ایشا گو مجیان کریه ندیش گا پینوسی دست خوابکم منکانی پر زحمت بو ام چون پروردک مدید حوالی من ور پر از تشجیع کرم یعنی مدگوت یعنی دگوت گرک توی بنفسینه پر ذخیره کل جمعه هی گرک بنفسینه ایجا یعنی لور ما از تشجیع بی مهیز گرد و از ایدی گرک از بنفسینم ایجا پشتی دو ساله در کتنا مش عفرینه مجاره یکمن پینوس دست خاکر و مگوت گرک از ایشه بنفسین ایشا ما سال 2020 دام دست بیکر راستی 20 روزا بمرا برخدا پرتوک 20 روزا منویسان یعنی وقت کانی که و ایدی دربه من اره دست بیکر و منویسان ایجا ناوروکا و لسر دست بیکر مخصوص سر دیروکا عفرینه اردا جغرافیا عفرینه از بنفسینی که پیناسا بکم عفرینه دنیا عالم رزانبن عفرين ديروكاوي جغرافياوي تشيا باش اليمين سر سياسة دولة سوري لهمبر كردا عفرين دا بتشرنجي بو هم جالي ابوري دا هم جالي خوندن دا من سروي باش نويسان هم جي لسر باش كي دما از هاتم قرتن جالي دولتي دا يعني پر وقت انسان وقت من سياسة مدار نويسكار هاتن قرتن جالي دولتي دا اج يك جوان بي قصة اعتقالي يعني دور دا زحمت یا مکشاندی تعذیب تدید آلی جسدی دا آلی نفسی دا هر وها یعنی هنی که سرویجی نویسان و سر انتفاضه دازده آزاره او جیج قامش و دست بکر حتی سر سالی سوریه تفده بلا بو سر پشتا سر شورش روش آواگو دست بی 2011 دا مبشک جویجی نویسان دیه و ایجا پشتی شورش روجاوا گو دست پیده سر خودسری ایدی دست پیکر آوا بو 2014 دا عفرینه دا اجی روی دمه سروکا دسته کاربار انجواکی بوم رولا مدور دا رولا خودسری گو چه انتعاش دا عفرینه دا چه بی دما دولت مقارنه از دکم دما دولت عفرین بچه آوا بی و دما خودسری چه دبه بچه یعنی بچه رنگی دبه من سرویجینی که برفرن ویزان دی پشا دمه خسری چه دبه طبعا خوشیا گود عفرین دا چه دبه دیلیگو یعنی ایدی دولتا ترک ایرش بکه و ایجا ایرشا دولتا ترک لسر عفرینه روژا دست بکری دا
منویساندیه و چاوا یعنی کشتن و شوطاندن و ملت دکوی چه حالی و کوچبری ایدیش گندا دست پیده به بر و عفرینتین در مرکز دا تفدا کم دبن و دور دا و یعنی ایشا کوچبرا در عفرینه دا چه ایشه دکشینن و رولا خسریه آریکاری به وی پنبرنا را و نا آلیکاریا منظمات نوتوی بجاری که یعنی وقت اعتماد لسر خسری هات کرن ما خوب خوا اداره کر وی ملتا ایجا پشتی وی یعنی ملسر اوی نویساندی برخدانیا شهید بارین کوبانی لو داره بچاو آواوی ها شهید کرن و به جسد وی لیستن و مراسم ویژینی که منویسان چاوا هلوست مالبتی لبرانبری و وحشیت دولت ترک لسر کچوان و یعنی هلوست وان و یعنی و برخدانی برخو بدن چد به بلا ببه و بصدان جی امی کچو خورتا بدن و شهید کار کرد برخدانی شهید کار کرد یعنی دا عفرینه دا و حتی دقا داوی گوزدار نکویم جا عفرینه دا و شهید کبلو داره طبعا افجي هنيكي دريجة اما از هنيكي بكناي دبيجم دي ساجي سر هن ميناك جو ضحايا الحرب التركية على عفرين قصتك ياك جواني كي نافخ آراسة او جي تشاوا دولتا تركوي دقري وتعذيب دكي انساني كي او تشاوا ذوي الاحتياجات الخاصة ايجو سقط انسان ايجو سقط يعني هم كار هم اخرزه ونكاني باخفي جه كي ويجي دكن ويعني وخازوق دكن يعني يعني كاني ام دتشدا دمي دايق دبي يعني اف تشارلز سالنا خازوق العثماني بوهري وجنادا لايمن يعني خازوق دكن وانساني كي نخوشي انساني كي غازيه يعني افجي بربي ايش براستي وقصتك هاي سلافا افجي يعني ادبي هين بلكن بيشتر بجو يعني حق قصتك ادي نفسين من فيسانديه جاء بيشتر راستي دمي اف قصه مدن فيساندن بلكن محرو بالك استيرا دادما برزحمت ودمي من فيسان يعني حموج راستي اثر عرديت دار كريو تلفزيون اري يعني مجيان كريه وهو انسانا مديت ديتنا ومايشوان قرتيه مقرتيه وإجاورة أزي ببينوس أزي وإيشة باربع بكم دنياي تفدرا إذن صديقة طوبال أو جي جنك وقت جا عفرني دار كافي شابة أو جي نكواني دارباز بهار حلبة يعني جبو كيمبونا تختروا درمان لول دمري جيانا خوش درس دي بشتي حفتيكي أم وقتين شابة إجا الجدة قولة يعني دايكا قولة أو جي عمري حيشتي صالة او کاری خود عفرین داد مینن و دولت ترک دبن ترکیه و چه تعذیبی سری وان دکن و دمرن او جی دمرن. يعني تقول براسي قال لك بيرن بيش انت قول دمك يبشتي مجعفرين دركتن تنفساندن ساكنان اگر ايرو بلكي تاف چیروکن کو تگو هدار کن تننی بساند و بلكي قال لك يسا نظامي بوجي لفر وقت جنكي ام بيجن گرنگيان نفساندني وقت ايرو تلفدري جي خود گرب بيشنگه هيك بفيرنگي گرنگی کفایا چاوهی تبدش بوجنان اگرم بحث بکن. راستی يعني جن پر ایشی دبینن و ایگو نا پشتی بتایبت پشتی شورشا روجاوا يعني در فتن جبو جنهات چیکرن گوه شورشا جنب ریوابر هم وک ایش هم وک کار کرن هم وک يعني رولك خو گرینگ دوه شورشه دا هبو جبروي يعني قالك بويارويدي يعني جرك بنفسينه بلكم ايش او جند بينه بلكم مير نابينه يعني كار وخباطه وجندك بلكم مير نكونه بكي بيتردكي جند شتاكيد بينيجي بلكي وقت تقول مير نابينه اري نابينه يعني چمكي ام دناف دانه ام زانن اي جن چي كاري دكي هم دمالي دا هم دروي مالي دجاره كدده بله بلكي تشتكي خوش بوكو ايروت هستكي تنظم تقول دست فكرة خارطني خواستكي خوشكو كمين برتوكاتا تشاب كرن وجنكي الويدريجي خد كره دما بيش تفكري شبك يعني انت تفكري بنفيس بروجي انت دما بيش دشنا راستي يعني نما قلت يعني منفيسان تركي منفيسان دي ناجي از
مدس ببرتوكا خاود ديجي كريه دي ساجي او جي يعني وقت تكميلاج فيرا يعني مرات شقا بنفسينه كيما يعني بينجو حيش روج برخدان دا عفرين دا بكين بحزارة كتابك وذي بنفسينه بحزارة كتاب ايش كي برمزنه كريان دولتها ترك ايه قد عفرين دا كري هم دا ما هم دا عفرين دا هم بشتي عمج عفرين دا ركتنا ذات ذيك كتاب دا بشتي عمج عفرين دا ركتنا ديسا بويرين بوبينه مدفيدا جيني فيسانديه هي يعني بر بردوامه يعني جرك امجي بردوام بكن ام بينوسا ما سكنه تا داگر کری ها به البته بویر منو صاب ایشی در کردن اری. گرک ورم لیسانس ورم توصیف کردن اري راسته ولی بر زاری فهم گلک سپاس کن گوته دما خدامه بیسا پیروز ویش بو چاپ کرنا پرتوکاتا گوتنه که تیا دایی هم پیروز اسباسيا ودكم جارد جوا افدر فاطمه دا ودامن واز دبيم يعني حجنك هما جمله كيج بنفسيني امي فايده بكرن وجن يعني ادبيم حجنك جرك بنفسيني هر هذه سركفتنج بخبرتن صافي ست جواب خير